Kakšno sporočilo prinašate ob obisku močne gospodarske delegacije iz Republike Tatarstan v Slovenijo? Какое сообщение вы хотели бы передать вот в составе вашей такой сильной экономической делегации в Республике Словения славянским компаниям? Что бы вы хотели им сказать? Делегация Республики Татарстан в этот приезд, она не так многочисленна, но представлена очень во многих областях. Delegacija iz Republike Tatarstan tokrat mogoče ni tako številčna, so pa v tej delegaciji predstavniki različnih podjetij iz Republike Tatarstan. Традиционно мы уже около 2 лет прорабатываем только одну тему. Это сотрудничество в области производства автокомпонентов. Torej nekako po tradiciji v zadnjih 2 letih se ukvarjamo predvsem z eno temo, to je izdelava avtomobilskih delov. И это наша первая бизнес-делегация. До этого ездили только чиновники и представители. In pravzaprav to danes je naša prva poslovna delegacija. Predtem so Slovenijo obiskovali samo uradniki in predstavniki ministrstv. Поэтому я придаю большое значение этому визиту. Zato temu obisku pripisujem zelo velik pomen. Программа визита, благодаря нашим славянским коллегам, очень насыщена и интересна. Program našega obiska je tukaj zahvaljujoč našim slovenskim kolegom zelo bogat, zelo barvit. И при более близком, детальном знакомстве с промышленным потенциалом Словении, значит, появляются новые направления. In ob tem, ko bolje spoznavamo slovensko gospodarstvo, slovenske gospodarske panoge, smo našli in bomo našli še kar nekaj možnosti za sodelovanje tudi na drugih področjih. В частности, в области машиностроения мы увидели огромные возможности. Это сотрудничество с станкостроителями Slovenije. Naprimer, na področju strojgradnje smo našli veliko možnosti, predvsem pri sodelovanju z podjetji, ki se ukvarjajo s strojgradnjo v Sloveniji. Это в части трансфера технологий, подготовки специалистов в качестве совместных предприятий по сборке того великолепного металлообрабатывающего оборудования, которое производит Словения. Tu imamo v mislih predvsem sodelovanje v prenosu znanja, sodelovanje v izobraževanju strokovnjakov in sodelovanje pri ustanavljanju skupnih podjetij pri gradnji teh odličnih strojev za obdelavo kovin, ki smo jih videli v Sloveniji. Другое очень серьезное направление – это в области IT-технологий. Druga zelo pomembna za nas smer je sodelovanje pri IT-технологиях. В нашей делегации очень серьезные специалисты в этой части, и они работают по своей индивидуальной программе. Znotraj naše delegacije kar nekaj resnih strokovnjakov z tega področja in delajo po svojem posebnem programu. В части образования совместных инжиниринговых центров по подготовке кадров. Če govorimo o ustvarjanju nekih skupnih inženirskih centrov za pripravo kadrov. И значит, с рассмотрением возможностей сотрудничества между вузами Словении, высшее учебное заведение Slovenije и Республики Татарстан. Prav tako se zanimamo za razvoj sodelovanja med učnimi ustanovami, torej univerzami v Sloveniji in v Republiki Tatarstan. Очень интересное направление, оно будет, уверен, развиваться. Это в части диспетчеризации инженерных систем. Zelo zanimiva smer našega sodelovanja in prepričan sem, da se bo ta smer razvijala še v prihodnje sodelovanje на področju ustvarjanja avtomatskih sistemov upravljanja. Потому что в Словении есть очень мощные компании, которые имеют серьезные компетенции в этой части. Zato, ker v Sloveniji obstajajo zelo močna podjetja, ki imajo zelo temeljne veščine na tem področju. В части сельскохозяйственного строительства. Например, на področju izgradnje kmetijskих strojev. Ну и традиционное развитие туризма, наверное, потому что Словения – это прекрасная, красивая страна, где очень приятно находиться. И уверен, что вот так вот, значит, увеличивая вот такой бизнес-обмен, раскрывая наши регионы друг другу, мы увеличим и turistični potok. Po tradiciji smo se dotaknili tudi turizma. Slovenija je zelo lepa, prekrasna dežela in verjamem, da s tem, ko razvijamo te poslovno sodelovanje, bomo na tak način okrepili tudi sodelovanje на področju turizma med obema državama. И еще хотел бы отметить, что вот наша делегация
маленькой делегации, так, это предварительный визит для подготовки большого форума между бизнесменами Slovenije i biznesom Republike Tatarstan. Rad bi še poudaril to, da današnja majhna delegacija, današnji manjši obisk je pravzaprav predpriprava za oblikovanje in realizacijo nekega velikega foruma, velikega sodelovanja med slovenskimi poslovneži in med poslovneži iz Republike Tatarstan. Мы определим, где будем, в какой стране проводить. Или наши бизнесмены приедут в Словению, или ваши, или славянские бизнесмены приедут в Республику Татарстан, чтобы уже плотнее, более предметно поискать предметы сотрудничества. Določili bomo, v kateri državi se bo ta forum izvajal, ali bodo naši poslovneži prišli v Slovenijo, ali bodo slovenski poslovneži prišli k nam v Tatarstan. In takrat bomo še bolj tesno, озерoma bomo še bolj okrepili te vezi, to poslovno sodelovanje, ki ga imamo že danes. Наши регионы очень похожи и по отношению к труду. Это значит, у вас очень трудолюбивый, образованный народ, так? Потому что вот так, значит, создать то, что есть сейчас, сохранив старое и еще и дальше развить, это много стоит. И в отношении наших регионов заложен просто огромный потенциал. Naše regije so se zelo podobni, recimo tudi na področju odnosa do dela. Vidim, da v Sloveniji so zelo marljivi ljudje, zelo visoko izobraženi ljudje in verjamem, da narediti to, kar ste naredili vi, torej ohraniti nek star potencial in potem razvijati neke nove zadeve, je krasna reč in verjamem, da tu seveda imamo še veliko možnosti za sodelovanje med obema državama. Я уверен в успехе. Tako da sem prepričan v uspeh. There are a lot of business opportunities for cooperation in Republic of Tatarstan for Slovenian companies. Mostly we had a presentation about Republic of Tatarstan that we heard about the diversification of economy, about enterprises, about different stages of common work. And according to my scope of work, I'm responsible for IT. I'm leading the IT park. It's a technopark, high technology park for IT companies in Republic of Tatarstan. I think there are a lot of points of cooperation with, first of all, for Slovenian technoparks, for Ljubljana Technopark, for Technopark in other city, I don't remember the name, we were there yesterday. And we will have some B2B meetings today with companies, with IT companies, and I think we can find something interesting according to IT, because this cooperation and our development of IT in Republic is growing very fast. So I think the Russian market is open for everyone, and Slovenian companies can find some interesting opportunities. And I think main interest of Slovenian companies in IT especially could be in telecom companies, in involving some decisions for telecom, for mobile operators and so on. No, da sta dve zadeve. Tatarstan je ena, tako kot je omenil namestnik ministra, najbolj razvitih republik v Rusiji in dejansko v Rusiji v Tatarstanu lahko dela samo z visoko tehnologijo. Tle je za proizvajalce končnih izdelkov, IT ali pa avtomobilsko industrijo, kdorkoli karkoli dela za njih, je velika možnost. Rusija nasplošno pa jaz po mojem prepričanju je tista prava priložnost za slovenske podjetje, da lahko preživijo. Trg, ki je 160 milijonski, rusko govoreči je 200 milijonski. Sama Rusija kot ena država ima ogromne potrebe, bruto državni proizvod raste 6-7% na leto, do 8% celo v dobrih časih, proizvodna raste naprej, tako da jaz mislim, da trg je za nas primeren.